Baba Nkosi yamakhosi namhlanje lapha eParadise uqisa ingane encane ngiyakhuleka kuwe Shembe ingcwele nyazi lwezulu kuba Nkosi yamakhosi phunga elihle uNkulunkulu wabazali bami Thixo khokho bami phambi kobuso bakho khuleka kuwe Nkosi ezulwini ukuthi ungiphe Shembe ingcwele amazwi afanele lo msebenzi wakho ngaka ungabheki Nkosi iminyaka yami yokuzalwa nesidumbu sami somzimba kepha Nkosi ume nami phume lapha phakathi kwalo msebenzi wakho Nkosi ngingonanga ngoba Nkosi kuyaguqeka lapha mhlambe kwabanesibindi kepha Nkosi bese kusala ukuthi umsebenzi kade bethunyana bawenze kanjani ngiyacela Jehova ezulwini ukuthi nabangizalayo cela ubamkhulu wami Maguguni noyise ukhokho wami uDo noBhija kaMqhatha kuyena wabona wena Shembe ezulwini wafika nawe Nkosi ekhaya lakithi Baba ingcwele ngicela izwe engiguqile ongibize ngalo Shembe wathi ngwakulo emzini wasenhlalahle eMkhambathini namaphethelo mina Nkosi namakhosalo njengoba ngimi lapha ukuthi enza umusa ukuthi ngingone ezulwini ngiyacela ukudlula esihlabelelweni 241 Izlamekeli nomkhuhlane ngasikhetha ngiyacela ezulwini bakuvume amakhulu 240 nokodwa ngiyabonga Thixo wami okwabela kwakho ngiyabonga Thixo wami okwabela kwakho lokufa nobumpofu oyisi ephosakho lokufa nobumpofu oyisi ephosakho wena fanele ukubongwa angiya ubonga nami wena fanele ukubongwa
Iwebana yakho ikuphathe okungafanele eze iwebana yakho ikuphathe ngiyayikhetha inkosi enkulu yasemhleni unyazi lwezulu. Bangcwele benkosi, siphambi komnikazi wezinto zonke. Njengoba silapha size lapha siphila khona. Njengoba siphakathi kwalomuzi, lomuzi ungowesethembiso. Esibazwile abadala ukuthi kwakhulunywa ngawo. Kulo muzi maNazaretha akwathiwa kuyongenwa nenkosi yesithathu. Omkhulu inyanga yezulu. Ushembe wesibili uma sizwa wakugcizelela ukuthi usekuseduze sengaphotshiche kufika. Ngakho ke masi lapha bakhonzi benkosi size ekhaya lemphefumulo. Noma sesambile kwelizayo akukho lapho siyakhona sobe size khona lapho. Phakathi kwalomuzi maNazaretha ngelinye ilanga ngimfishane nami ngumntwana omncane. Sasisemthandazweni wokulala. Kikuke khona lapho kuhlezi khona. Ingane amashasha ngene. Owayephethe inkonzo wathi inkosi ayibusuphama abangcwele washinga omeso ihlabelela sase sihlabelela. Uma sihlabelela bese kuba khona into ethi angivusa amehlo. Uma ngivusa amehlo lapha epulpit maNazaretha ingcono. Kwawukhona into enkulu engaqale ngasabi kuyibheka. Engathi mangivusa amehlo ngahlangana nase ngibheka phansi. Niyalazi ke iso ukuthi uma lingabonanga kahle liyathanda ukuthi ke liphinde futhi liyoqalaza. Mase ngiphinda ngathi ake ngibheke lento engiyibonile enkulu. Isimangase salento yayinjengekhethenisi noma yayinamaphiko. Uma ngibheka ikhanda ngikhuluma ngikhona kulomuzi uyasethembiso. Ngathi mangibhekisisa ngathi ngithi hawu uyinyoni lokho engibonayo. Pho ipulpit lonke amaphiko ayehlala ngala phinda ahlale ngale. Ngalo kungitshontsha ke mawingane ke uyathanda nje ukutshontsha. Noma kuthiwa ungitshontsha.
Ngentshontsha nje siyahlabelela kwaze kuba kuyabusiswa kuthiwa sibheke enkosini. Waze wangena umshumeli walikhipha iladi. Waphuma nalo. Utheme isitha ngalawa masango. Ngayibona lento yaphakama yadlula ogamthini yaphezulu. Yathi mayibheke phezulu ngiyibuka ngoba ngayilandela ngamehlo. Yathi mayithi phezulu esijika yehla shona phansi ashona ngale emagumbini. Wakhulunywa ke eNazaretha akukhulunywa ngalomuzi ukuthi lo muzi sobona ingelosi ngamehlo. Manje phakathi kwalomuzi lapho siphila khona siyacela abantwana benkosi ukuthi noma ngabe khona ukusikhathaze kangakanani kodwa asingakhathazekeli phakathi kwalomuzi. Nokusenza hluphe singahluphi phakathi kwalomuzi. Ngoba lo muzi unyawo uma ulubeka kuyalotshwa kuyabhalwa. Ngelinye ilanga phakathi kwekhaya ubuNazaretha bufuneka. Kufika indoda iwukhokho kababa uBhija Mkhathi. Ithi lensizwa ngihamba emhlabeni mina ngihamba ngesandla somuntu. Ekhaya ke ikhaya elikhulu lilapha eRichmond endaba zimnandi. Kodwa babakhela intaba ke abantu baqala babengakhi emafusini la kwakulinywa kuphela babakhe izintabeni. Babakhele intaba ke babethi kulula noma lihlaselwa yimpi ngoba kusentabeni kulula kungisene kuphuke niyayibona isiqhamuka lapha. Uthi ke welanga wasuka wayesephuma lapha ekhaya wanqamula wawudlula ngokunendlela nje omendo enqamulayo iyoshona esimozomeni siwangapha ephatheni kahle kahle sesiphahleni yanqamula lo muntu wakithi wanqamula wadlula la idipini endaba zimnandi wakwela washona ngalesimozomeni ekseni kakhulu enzela ukuthi ilanga lingaphumeli kuye. Uma ilanga seliyoshona esebuya esokhalweni eqeda ukudlula endaba zimnandi ngizolingisa ngoba bonke abantu bayayazi. Mayibheke phansi edlula konkosi kunezibuko lokwela lapho umfulo kusumncane kodwa kwakumfulo omkhulu kunezibuko lokwela uthi wathi maye esokhalweni wayesebonwa isihlobo sakhe. Ufuna ukukhuluma ngalo muzi maNazaretha inqa. Uthi ke wamemeza wathi awu gazi lami dlula uthi bukoma ngikhuluma ngokoma esontweni. Ngisho ukuthi abantu abayothi bukoma aphuza utshwala lapha ekhaya. Kodwa maNazaretha ingcwele akanaka lutho wabona umhawu noma wabona uthando ethandwa isihlobo sakhe wasejika wangena wamkhiphela ikolishi la jamu. Isho njalo le ndoda ithi ngalithatha le kolishi la jamu ngaliphuza ukuthi ngaze ngashaya impela ngashaya ishinzika yakhona. Sazi ngekho phela into ezokuphuzwa ukuphuzwa ngawo amathini la. Uthi ngaqeda uthi ngase ngivalelisa ngathi la ngaseliyoshona angiphuthume ekhaya khona ngizobona ukuthi kwenzekani nenkomo zibuyeleni uthi bavalelisana kanti uphuza upoison. Uma esephakathi ke nomfula uthi ngawezwa amandla ephela uthi ngathi awu lo tshwala futhi bubukhali. Bathi inkosi ngisize. Abungangidaka amanzi konje awazwani notshwala awungisize inkosi ngingaweli la ngoba ngawela kulamanzi ngeke ngisaphuma ngaphesheya ngizami nomphela ingane zami ngangitholi. Uthi ke wazwa kalo wami umthandazo uthi ngase ngiphuma ngawela uthi kodwa ngathi mangisedalweni aphela amandla ngaphansi ngaphela khona lapho. Ngoba la selishona ilanga kwaze kwaba kuzowela abantu ngakusasa bezowela ezibukweni behamba indlela zabo base bembona. Kwase zethathwa ke ngezihliphi wayobekwa lapho bekwa khona. Uthi indaba enkulu uma ngifika ngale la kiwa khona ngifika kuthiwa usula uthi yangila uthi lalela kuhambe ngabe emhlabeni ambe ngesandla somuntu umuntu wami ubulwa ngabantu akangeni la. Ume lapha hawu into yanini baze bakusize emhlabeni. Uthi ngabe sengihlala uthi njengoba ngikhuluma namhlanje iminyaka singamashumi 7 ngahlala kulelo sosikoti.
Uthi lalelani ke abantu abami nginitshele. Ufika ushembe. Indoda ebifaka ingubo emnyama enensephe ibhaliwe ukuthi ishembe ngapha ngaphambili nangemuva. Amen. Uthi fika le ndoda yasithi mbeje isikhathi sokuba uyobika usizo wakhe emhlabeni sesifikile. Uthi hayi ukuthi bengingaye ekhaya kodwa bengifike ekhaya ngobulala umuzi. Noma bangahlabi inkomo engakanani kodwa emveni kwalozo inkomo kuzoba khonto ezokwenzeka. Uthi lapha la kuhleziwe khona uthi ukudla kukho kugwadule akunatshana akunamanzi uthi la ngihlezi khona uthi mangabe kunomoya uthi la khona lisukuma lunithele nonke nibe mhlophe qwa. Uthi nisizwa vile okozani ngikhuluma njalo ukuthi siyaya la kiwa khona kodwa hayi kwindawo kulomuzi. Uthi mawungayitshela ngilokozane lokho kungamakhwakhi zasenze lezi zinto ezizayo. Uje ubheke seceleni kwakho uqebulena udla uqweqwe lesilonda. Awungiphi incwadi kaDaniel 12 verse 6. Manje ngathi ingcwele ngifisa ukuba njengoba silapha phakathi kwaleli ikhaya silapha phakathi kwalomuzi omkhulu wasezulwini wonke umuntu azi ukuthi indawo kuyo noma njengoba ekhona noma ngabe mncane noma ungakanani kodwa kunesethembiso ngayo. Nanti lizwi elo memo liya ngaleso sikhathi uyakuma uMikaeli uza kuma uMikaeli isikhulu esimele abantwana babantu bakho ushembe loyo Kothi sibe khona isikhathi sokuhlupheka kuzoba khona isikhathi sokuhlupheka esingazanga sibe khona ilokhu kwaba khona isizwe kuze kube leso sikhathi ilokhu kwaba khona izwe lesizwe kuze kube leso sikhathi kothi ngaleso sikhathi abantu bakho uyakuthi abantu bakho bakhululwe bonke bese beyakhululwa bonke abafunyana belotshiwe encwadini kodwa abafunyana belotshiwe encwadini kuyakuthi abaningi babo abalelo thulini lomhlaba bavuke abanye bazovukela ebomini obungapheliyo nabanye ekusonweni abanye bazovukela ekusolweni nasekuthelweni ima kancane ufaka isithupha abanye bazovukela ebomini abanye kodwa bazovukela ekusolweni
lokho kwenziwayo Nazareth uThixo lesithamo kwakhe manje mekhala khalisoba khona nelungelo lokuthi akhalise ushembe ngiyabuza awuzuvukela yini nakusolweni ukuthi ushembe ke wama wakhuluma izwe libhlungu elibhekise kuwe ngoba uyakhuzwa zonke izinsuku njengoba ngikhuza nami khona kade ekhuza ekseni awuyeke ingane usindaphi bawuyeke unokuthi uvuke ngoba awuzukwenzeka lutho manje khona la uzovukela khona uzongena enhlabathini hayi Nazareth angikhathali noma singenzani kodwa uyena nje njengoba lapha epulpete ubhizi lapha bayahamba abantu uyavula amabhuku uyawaphenya ubuwenzani wena phakathi kwalomuzi qhubeka baba nasedelweni okungunaphakade lalela uzovukela edelweni ngenaphakade ngoba ufuna ukuyeka mhlambe wena ngeke uyithole leminyaka yamashumi 7 ngoba wenza ngamabomu uyisedeleli ngiyabonga mfowethu uNkulunkulu akwenza into enhle yini ubisedeleli noma ngaba umkhulu kangakanani noma ungaqhoka ingubo efana neyami manje ke nyazi lezulu wenza inkinga lengubo ayinika ingane kufanele ikhulume kodwa Nkosi ikhulume ngale ngubo noma ungafaka efana neyami naka makhosi kodwa njengoba lapha muye uThixo esimlalelayo amen lo muzi ngokashembe wakhuluma ngayo kusuka baba mkhulu wathi lapha ephambili sesibweni lapho ngwela khona amabele namakhoba uma sengena inkosi yesibili ithi hayi bese sithandaza nani la sithandaza sithi sicela indawo uNkulunkulu sesiphendulile ababekhona ababengabona ukuthi khona okungenzeka kukhona okungashiwa ngoba bebona igugu elikhulu ukuphakama abanye abaphumanga ngoba babebona igugu leyindonga kwenze njani Bajodiya Nkosi yamakhosi wena igugu lethu amen mesabi inyazi lezulu sikhona baba noma bengenzani sikhona uyabona ziphumile incwadi ekhishwa ngamajaji ukuthi lo asimboni kodwa thina siphumile ngenyawo sesayobatshethe hey lalelani ngale kwempi sathi wethu siyambona amen akusho asitshela umuntu futhi Nazareth akanyeke ukunika ngabantu noma ngabe mkhulu kanganani uthi ukunika kuye ngoba uzokufunda into embi ukuthi ushembe yedelelwa hayi amajoniya nenzani naganga nabakhulu impela nababuye bagange hayi anginendaba futhi bengeke uNkulunkulu angifakela mengafuni ngisho kanje befuna ngisho lalela wemthombo othembekile usukhohliwe ukuthi yathi ngezulu hambisani ingane esikoleni sizokubamba uyazi ukuthi ngiwumshumayeli zolo lokho kusondela abantu abathile ngeke ngikhulume ngande kodwa ngifuna ukusho ukuthi sizokubamba ngoba wenza kahle phambi kwethu bese uhamba ufuthi ukuthi nginikele 5000 nasi story sizokubamba bafika kimi ngumshumayeli ngiyabona ngiyazoza usheshise ngamabomu uthi angisheshe ngithuthuke ngoba ngasaba ukuthi hey ngumshumayeli ngikhumele lento nje lapha ekhaya abantu bakhona baqoshana bexoshe ukuthi uzoveza iqiniso uhamba ohlala ngaphandle uhlalela ukuthi uneqiniso eliphelele ngiyabona nyazi lezulu ukufuna ngiyikhulume lento yalomuntu uthi ke lalela
Mshumayeli sinenkinga ngoba lo ufika nestory la afika sidayise bese ebuya futhi abe muhle. Ngiyakhona manje ngeke ngakhuluma nabefundisi uyabona uShembe washo ngamabomu wathi amsani ngane esikoleni khona zo uyabona ke ukhuluma ubone mhlawumbe imbungculu noma unisipenda mlomo kanti ukhuluma eNazaretheni lo nyazi uyazi wonke umuntu olapha emhlabeni uthi unyazi lwezulu lalela wonke umuntu okhona lapha emhlabeni uthi unyazi lwezulu noma ngamfica kundi imbungulu kodwa ngena ngonyazi kangake ngoba usebatshalile abantu bafundile manje bahlezi lezi zihlalo ohamba uniyodayisa izitori sizokubamba zidayise nje sengiyathukuthela kanti bengikhuluma ngendoda eyakhuluma ngalomuzi kodwa ngenziwa abantu abagangayo Jehova thina usenzele okukhulu futhi wena Nkosi awulibali masizibike kuwe awusikhethi futhi sonke uyasiza ukuthi sithini kuwe ithi ke le ndoda uthe uShembe mbeje hambe emhlabeni namhlanje mawufika emhlabeni ufukhethe kubantwana bakho umuntu ozokugcinela isabatha ngoba wena ngeke ukwazi ukushintsha inga yakhe emhlabeni uzosizwa isabatha isabatha lona lizokwenza ukuthi usho lokushoyo ukuthi inkinga yakhe iphi baye wabona amaNazaretha aphuphile umuntu athi unomcimbi womnganami uyashada noma ongiphethe emsebenzini noma usebenza naye nomcimbi angizuye sabathe lalela uyabona ngasikhathi uphuma bayagudluza ihlo omkhulu ziyagudluza izalwazi zakhe ziyakumaka absent zithi nje lo akaselutho bazothi besuka bebephuphisa sihlangane nawe usuthi angabika kuShembe kangisizanga lutho sekuvuka ukuvuka wakini emndenini enze lapha izohlala kule ndawo kade hlezi kuyo ngoba wena banqomela noNkulunkulu ngqo ezulwini wena uyaganga lapha ekhaya uye esontweni ngoba uthanda khona mefile engcwathwa uzovuka nima khona wena uyakubona khona ngoba usosiza into lwesimanga Exodus 20 verse 10 Namhla mina ngithelile ungalishiya dayizwe swela kithi ngwazanda usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova lolu suku namhlanje usuku lwesabatha likaJehova akusilene lakho mhlawumbe mongathi asiphume la singakhanda ngamatshe ngoba sisosukwini likaJehova nje ungasebenza umsebenzi lalela
ungasebenza umsebenzi ngalo wena nendodana yakho ngisho nendodana yakho nendodakazi yakho nesisebenzi sakho ngisho umuntu oyisebenzi sakho omqashela umkhokha imali nesesifazana ngabe wesilisa noma ngabe wesifazana nezinkabi zakho ngisho inkomo zakho inkomo ayiboshelwa yinkabi lezi nohambileyo kuwe ngisho ohambile oze kuwe oyisivakashi sakho ekhaya ngezitsuku ngokuba ngezinsuku eziyisithupha Sunday up to Friday uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukhona waphumula ngosuku lwesikhombisa waselikhetha lolu suku waphumula ngalo ngakho uJehova usuku lwesikhombisa walibusisa lolu suku walenza labangcwele ngiyabonga baba ithi ke la ndoda njengoba ngifikile abantu abamanginathi isikhathi eside sokukhuluma nani nginika ukuzosho ukuthi ngifuna isabatha kodwa uNkulunkulu sengisizile ngoba kade ngifika noma kade ngifikile ngibheka phansi kwalo muzi ukuthi ubani ozogcina isabatha isabatha liyona phela insana alinikwa nombani liphatheni kahle angibabona abafowethu ezikoleni uthola lento egoqwayo bazonikana bonke aliyona ke insanga enikana wonke umuntu yangihlekla isuthi bagoqa bese benikana ake ngizwe leza kusala izifundo sale ngemuva ake ngizwe lezo manje alisiyona linto enkulu anikwa nombani ukhethiwe wewe Nazareth elincwele Amen. awuhlale kahle kulehlalo hlezi sona noma umkhulu noma ungakanani noma inkosi yazo noma insizwa noma intombi noma ubaba wonke umuntu noma inkosi noma umfundisi noma umbaba noma umshumela ukhethiwe mhlawumbe ubusenza kahle njengoba uthuthuka kancane usuqala ugango uzophuma bazokugudluza abanikazi baleli sabatha uthi angimthola ngake umuntu engimfunayo kwabadala uthi ngakhala ngathi sheba ngimtholo ozobamba isabatha yathi inkosi yamanazari kusho uPombela unomlethi kamathina zonke zithi mlethe uthi bekusisa uthi ngiyibonile ingane encane iyona ezongigcinela isabatha lengane iyona ezophuma iyongigcinela isabatha manje nesikhathi sokuganga phakathi lesotweni lokheqa ingane lezi engale ngaphesheya ingane ziyababa kanti awazi ukuthi njengoba ukhethiwe umncane ukhethelwe khona ukuthi wozothola na umthwalo ubahlulile abantu abekho ababone befanele lo mthwalo ufanele wena ethi kanjengoba ngikhuluma ngikhulunyisa ukuthi ngitholile ingane iligcinile isabatha emveni kweminyaka engama-7 wangena eminye iminyaka eyi10 le ngane iphumile esontweni ithathwa ngabantu uthando olapha esihlalweni amen uthi kangakho ngikhulunyiswa ukuthi isingisizile lengane ngoba uthe ushebe ngiyokhuluma emhlabeni yisho usize ngalo muntu ogcina isabatha asilenze ke libe ngcwele Amen. inkosi esabatha le Nazareth amen iyalifuna Amen. iyalifuna uthi lalelani ke niye kushembe ninginikelele ngoba sengisizeke sengiyakhuluma ngikhulisa ukugcinela isabatha nithi shembe ngicela ukuthi angigeze wena uzovuke lapha yilaphi la uzovukela khona uthi lalelani nginikoxela indaba wena mangizongena umdedela
wakhuluma ngomthethelo kaJanuwari nokaJulayi ngikhuluma ngomuntu owakhuluma emveni kwale minyaka engibalayo uthi siyama thina singena umuntu sime lapha emasangweni nasebuhleni sime lapha yabo lapha erank njengoba imoto ziphithizela phezulu kwabantu abazinketha abanganamuntu njengoba ushambathi siyongenisa umthetho lapha ezansi uthi uma bengena abantu ubambelela ngowakini ungene ngaphakathi kwalomuzi lomuzi uyingcwele bakhonza amen Iyazwe ezulu uNkulunkulu amen lapha emva kwami ngeke ngakubabaza Thixo ukuthi angazi sengisuke ngahlangana namehlo nje ngambona khona insizwe engelamayo ifike kuwe Nkosi usekuthuthukeni eminyaka nje lapho Nkosi kusasha phansi kusemnyama phansi phela besimise kaba abantu kodwa wena Shemba ukwenza umsebenzi wakho ungalindeli lutho wafika kuwe esuka eMpumalanga ubesebenzela eMpumalanga province wadweba ngoba usufikile ekuthuthukeni wafike baba ezobeka isililo sakhe mayefika Jehova kuwe uthi baba ishadile kahle ngomthetho wesonto angonanga lutho kepha Nkosi uma uMnkosikazi ebamhle umntwana kaphila kafike emhlabeni uyachitheka Jehova sekuze kwakubili oqala kwaba umfana manje Nkosi kwaphinde kwachitheka abangamawele awukhuluma ngento eningi Shembe engcwele wabuza ukuthi uphi uNkosikazi wathi uNkosikazi usekhaya esho ela eHamasini uthi wena Shembe Mlande azohlala nawe eMpumalanga lalela letha la isandla kimi letha la isandla wasiletha isandla wathi khangeza kusha wena Shembe ngiyazilwezulu amen maye bayakukhathaza Nkosi angazi kodwa ngebalunge Nkosi ngoba ubukhosi obakho Shembe engcwele wena isikhulu esikhulu amen wena umahlulelwa zo zonke izinto wasekhangeza wasuthatha esakhe isandla Jehova wasusibeka phezulu kwalesandla wasukhuluma ulimi lwakini ezulwini wasathi Inkosi kubusise funa intambo wathi le ntambo uyinika utshela umkakhe ayifake okhalo uzwile wathi ngizwile baba washaya ucingo ngamandla ele eGoli engakaphuma ekuthuthukeni wathi hey nakhu la gibele lo muntu akuthiwa gibele uyafundisa uthisha hawu uzophela umsebenzi kahulumeni wonke umuntu uthanda umsebenzi kahulumeni kodwa ngoba likhulumile igama elikhulu ushilo basho njalo abasemva kwami ushilo ngampela lo waphoqa ukuthi akawuyeke umsebenzi ahamba eMpumalanga province uthe esakhuluma nabaphathi bakhe ethi hayi wathi apheqepheqe wathi hayi khona okade afuna umuntu ozomshintsha naye ufuna ukuya yena abuye ezele KZN yena ele kwathi yakho lo ndawo wahamba wafika eMpumalanga wayintsukana wamuhle uMnkosikazi uMamkhize wamuhle zahamba insuku sadlula isikhathi obechitheke ngaso lo wazofika umuntu emhlabeni wathi Jehova ngifuna ningizwe kahle engakasukuli uthi lalela abathi mase befikile akakhulumi ngoyedwa abathi mase befikile lapha ubalethela kini ungalindi isikhathi esingakanani ubalethela kini osho nanga umthakathi wendaba hayi wazalwa
ikhona insizwa inkonzo enhle angimazi inkonzo noma uyiphethe lingani kodwa sengibone yena kodwa bengizoziveza lezi zingane yafika insizwa emhlophe tempe yazalwa ithe isathi kwakunjalo futhi hawu isigama siqhuma ngamanje kwathiwa kiwa kodwa hayi ingane ezimbili kwaya zafika zaphila zikhona unkonzo enhle uhlelo oluhle noinkosi minathi ngalesikhathi seyifikile lezi ngane angithule eMpumalanga wathi afike esikoleni kwathi ayesho i-email la wena uza la yafuneka lapha kama siyosebenza ekhaya emini kapha ngikhuluma ingane kwani yasezubeni lalela wena usezosebenza manje nayi i-email ivela ku-government i-department wa education uthweni usuyosebenza ekhaya nasi isikole seyikhathile nami lapha epulpit hayi bafetha baba wathika wabuya ngempela sayibuka ingane egcekeni zathi ayingeke zingaze zisinike inkinga lengane zambe ziye kubo wafika Jehova ufika kathi ungekho balinde lapha esangweni abashumeli baba nomsa ukuthi lindani uyeze mlindeni wathi mawufika mawuzwa wathi abeze wawulapha ngemuva esitezi basondela nabo abantwana babekubamba kwesibethi bayabakhuza abantwana wathi wapha bayekeni bekubamba ibhlukwe bekubamba icathulo zikhona Nkosi yamaNazaretha ngiyazicelela baziphila amen zikwazi ukuthi uThixo amen manje abanyaka lokhu ganga khona abantu abanjalo manje bonke abantu emhlabeni bayalwazi unyazi ulokhu ganga lakela ngenzela umhlola angisho baba ngelinye ilanga Mfundisi Jozi noma uNdluli nake nangifaka enkingeni ngakhala zabamanzi zonke into engizembethe kufika ubhuti abangamakhansela safika phansi kwalomuzi bafike kimi ekhabathi lalela sithiwe sizasize kuwe ubalothezani kimi ngoba mina ngumshumeli yebo kodwa bakhona abashumeli abadala bathi akuthasize kuwe masize kuyizo uhamba lenqolo sifuna sifuna ushemba azogeza lelizwe ngoba baba mkhulu wanyathela kulelizwe lakithi washisa isiqalekiso wayengangeniswa ngendina masuseli lapha enqaba nendlu sengiyakhathula isikhathi siyasibona siyangishiya kodwa ngifuna ukukhuluma ngifuna uphume lapha endlini wazi ukuthi uJehova loya Musu masusothi uphuthu bese usithela kuye uzongena phakathi kwemoto Lana sambeni ke kulungile sambeni sayiza kuwe Jehova ukhona lapha ekhaya wafika inkosi wathi hayi ke kulungile emakhansela kulungile uzomtshela umfundisi ofanele kwenzuke yini sabuyele eceleni nomfundisi washo ukuthi hayi cha uzofuna inkomo zogeza izwe inkomo yokwamukela ubaba kanjalo wabala hayi akuyonto inkinga lokho babuyele emuva bafika ke basebenza ke bexhumana nabantu balapha eThekwini abaphethe itheku baxhumana nabo ngoba bangamakhansela bavumelana bathi hayi lento izosiza umphakathi ilungile yaphasa yayinhle uthe maphakathi nesikhathi base ngithi yazi labantu bathi bafuna usheba azanyathelela manje mezonyathela ngalabantu thina singakhiphi lutho ngacela kumvangeli ubaba umkwena bamaza abaningi bamvangela umhlansela amabandla soshaya uthando ongenani kube khona sokukhipha nathi ukuphuma kithi ngobushebe phela ngowethu sahlangana lo thando sathi ushayile enkonzini nasemini sesha nje 32,000 sathi ngoba vele umsebenzi walaba ke ulungile khona sokuthola la zahamba insuku lafika ucingo luvela lapha ekhaya kwakuselinda sathi la ikhanga ngoApril ubaba wangena elinda kwakuJune wafona ubaba umfundisi uShozi wathi
Shumayele ngathi yebo mfundisi wathi lalela uthi uJehova ke uzani ke namakhansela la nilethe upetrol ngesonto. Oh aye ngihlale ngalegama ngibathinte kwekusuku kwabuya impendulo sibuya kubona bathi uthi umkhandlo ethe awunamali khona ababephenywa khona iDA bamise kabi no IFP kodwa manje abasathinti lutho ayiseki imali betshela labo bhuti babuya labo bhuti bekhala ngathi mina nina nikhohlisa ushemba akakhohlisa ushemba abanye izamba bathi akukho la soyithola khona ngathi mina ekutesa phela kuthiwa sifike ngesonto. Ngathi ngizoyenza njani lento ngabikela umvakeli ngabikela bonke abantu uthi hayi bona abantu bengifona bethi kanje basha abanye bathi sasingathemba amakhansela ngiyawathemba amakhansela lize liphume lithi ngizowakha izindlu bangixolela abamakhansela kodwa lento ngishoyo injalo. Lafika isonto angikwazi ukulinda mina ngaqasha kakhulu ngathi nje angisayi kwaselindo sengicashile kanti ngicashela ongacashela sonwafona ubaba umvangela umdluli wathi Mshumayeli wathi ngimi nomfundisi la sisuka kubaba uthi ubaba awufika ngani ngesonto ngake ngathwala izandla ekhanda ngaphuma ngawozivalela kwenye indlu ekhaya ngakhala ngoba ngithi ayikho into engizoyenza umvakela ubhuti bathena umkhandlo awunamali kwathiwa uthi uJehova afika kodwa ngakhala ngaqeda wayesethi lalela uthe kulungile ngoba ufikanga fika-ke ngesonto leli siyakulona zethi ngenza phupho ngathi konje ke kuthiwe amen lakathi amen ngisho nje ngiyakhala lafika usuku ile ngibabuza ukuthi kwenzeka bathi ayakhulutho akukhona utho nje kuyabhetha base wathi ngilele nje ngisengihlala ngikhathazekile wathi ngilele nje mina ngibheke phezulu wakho umuntu okhuluma la nje emkadini yendlu wathi lalela wemshumayeli thatha le mali ekade nishayisa uthando niyise kushembe nikupetrol wakhe kathu kathi ngeke angalinde lesibili leli ngafonela umvangeli wathi uzalunga manje simnikile upetrol uzofika la kwenzekeni uzovela phi inkomo ngathi hayi mvangeli asambe sekubaba sengonile mina sekhulumile wathi ngimile ngathatha imoto ekhaya sabafa bafuna lapho bathi Sertius Bay kwakune conference ababekuyona bathi Sertius Bay ngathi lalelani ngiyandinga futhi nani phambi kwaba banotshoni babo ukuthi banidayisile laba baniphethe sizomsiza ukuba nifike kubaba bathi bona kanjani ngathi khona upetrol esofesa ubeke baba kodwa nje senibeka inkingi uyobe sesizwela kuJehova ngoba kalahli umuntu bajabula bathi ayike kulungile ngoba uyobivalo yengene ngolehlanu sobivalwa ngesonto base besuka ke Richards Bay sohlangana eShamthetho lapha esidala olundi saphicana ngampela zasuka imoto zaduma sangena linda sangena ekseni inkosi zasemasangweni satheleka wathi siqhamuka baba besibona umfundi bathi nifikile abazi bona sifike nosisi ngenani bavuma amasango ngokusheshsha sawuguqa phambi kwestage lapha elinda ntonga sathi masiguqile yaphuma ingane salibeka udaba yakhishwa petrol yathatha ingane yangena yashona phezulu yayakubaba wayephezulu estage sayibona ingane ikwala eglasini isikashana yabuya ingane yabuya yaguqa sesikhulume konke yabuya ingane yathi thoba buyabonga inkosi ibusise hayi ngajabula wathi ka injabulo kodwa yaqeda isicathulo esava santsaqhamuka sathi kathi mina kwenzekani manje ngoba sisestedile sehla ngabathi hayi siyazi impela sathi savula isicapha uvula isicapha uJehova waphuma wabamba kanje wathi sanibona wathi niyaphila wathi makhansela nina njani nithini hawu sesishilo nje angibuka nawana mali fakisandla lapho khulumani bikani baba lento ngathi siyibika futhi yabikwa kwase kuqhamuka befundisa babekhona nje ukukhona obuthelezi bengapha esinceleni babona babephuma basebenza wayesenaka bona nje wathi kancane ngasikhathi kubikwa la
wayesethi letha zangasho sihlale la isitulweni ngani asilethi ngani obusoba hlala phansi wadlala isunyawo wakhuluma nalaba uzibile thina kasiphendula uthame eqeda kulabo ebuye ethi wasekulungile emakhansela sezohlanganya amadeni ngolesithathu amisa isithupha nasibantshupha hayi wathi niyazwa sekulungile sohlangana eHammersdale ngolesithathu isonto niyangizwa amen ushembe ngoba sisho kahle nje iphinde kabili sisho ngane saphinde sasho ku Jehova imalayiko hayi kwacala ukuthi ke sakwazi ukukhuluma sasukuma sidumele sathi sima ngenyawo nje kwaba yitepe embili sathi masithi lokhala ucingo likhala komunye ukhansela umngwenge ngicela baba uNkulunkulu sihambile emhlabeni lokhala ucingo ithi lensizwa buka mshumayeli ngithi mina uthi buka uyabona lo umuntu ofonayo ngathi ngiyabheka hawu oh ngaphela bayabhalwa ngabotho abasebenza naye wamfaka ku loudspeaker wathi omunye uthi uNdunankulu angibuza uthini laphi uthi omunye sikushembe uthi omunye nishembe uthi wena ngoba uyiNazaretha uyazi impopho lekhala la isontweni nayi yakhala kwakuneyikoshi zile sango yayizi impopho wavala ucingo lo ngale kwaphela 5 minutes wabuya wathi uNdunankulu uyasibulala uthi buyana kusaphuma umuntu la iconference liphele ngo7 akusanyakazi umuntu o+10 kuya ku11 thaka umuntu koze kubuye labafana baye kushembe uthi ke la umngwengwe lalela wemshumayeli uyabona umbhemu loya eshubaba wathi yabona lesithupha simizile wathi hayi thula wena uzozo kithi lo muntu lesikhathi sokudlala kunje kwahamba saphuma sesishesha ke manje sefana baphuthume Richards Bay saphuma nathi sabuya seza la eHammersdale sithwela amakhanda amakhulu asazi ukuthi sohla uthi baba ngiyeza ngolesithathu kusele 2 days only wafika ekhaya kwakuntambama ngabo 5 ngafika ukuthi ngikhathele ngayijibe embhedeni ngalala ngabheka phezulu kwathi ngabo 4:06 lwangena ucingo lwakho ukhathele uthi mshumayeli ngithi ya uthi lalela sithe sifika uNdunankulu ebhalela wonke umuntu uthi ya wena bese kumeya wethu nikhohlisa ushembe yashembe ngakhohlisa nifuna ukuphuphela lizwe bashe enkantolo njalo bayamchitha kodwa utshela laba baphelela endlini uthi nikhohlisa ushembe unyazi bezulu izophupha sizophela nya enzani njalo angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa bayazi abasebenza khona bathi enzani njalo mafanele enze njalo bafana bathola amakanda wathi niyangizwa ukuthi ngithini bapha benhlezini banika amathenda ushembe ngolesithathu njengoba eshilo wathi kohlangana ehambe ngolesithathu ngimfune khona kusasa njengoba kumsombuluko ngicela ningibizele ubuholi baba Nazaretha ngizohlangana nabeThekwini lapha ku regional office yangilandisa lensizwe waphoqa ukuthi ke manje angiyeke konke bengizokwenza nasemsebenzini ngathi umvangeni ngathatha abashumayeli sabheka khona eThekwini safika eThekwini sathathwa ke shembe yasenza ikhulu Nkosi singelutho sahlala kwamakhulu amabhilidi kuma boardrooms yagcwala icabinet kwakhulunywa ngathi ke manje sengifuna ukukhukhuma la ngakukumala bathi bona cha siyaxolisa ukuba sibe nezinto ezingaqondile kahle usithethisa uNdunankulu usebe nenkinga ke nawe beza la sekhona ingozi ehlela ku N2 sephoxeka ukuthi attend yona kodwa nangu kontomazane ayisebenza maye ngeke act njengaye esithi ke nangu osemele yena ofana sayine yonke into yini edingakalayo bathi inkomo zo10 batho kunye ngathi mina lalelani Hammersdale le ekhulunywa ngayo inegcemeningi ngoshona ko Fred Bisville entshaka emophela eStone Hopewell mkhambathi phansi kusuka ko number 1 number 8 kuzo number 8 lalela khipha ni amabhasi bazokwenza indawo babhala phansi bathi ngifisa ke lolu suku ngoba bese lifuna ukonakala ulwenze libe lihle ngifuna itende lelithi market elizogcwala iground libe nepodium ngangazi ukuthi baba uyangena kule nto kathi angeke ngibagile lapha umtholele bona hayi bakwenza bathi ufunani ngathi ngiyafuna kusasa njengoba kulesibili ngo9 ngizobe ngisegroundini
wathi uzosiza kuzosayina yonke lento asezukwenza ngokusemthethweni and bayazi vele banendlela zabesheshayo uzofanele usayine kwa safety kwa disaster kwa bani kwa waste kwa bani ukuthi ku-inspectiwe kwenziwe konke ngathi mina anginankinga ngoba ngithemba unyazi nezulu Amen. ngasho lofika unyazi wezulu manazaretha ayingcwele luza ngomlingo yalo lwesithupha baba Nkosi yamakhosi uJehova wethu makufanele sibakhande ngamatshe sobakhanda ngamatshe abahluphayo isikhathele manje umkhulu uthi uzihamba naye ekhaya thina Nkosi bakuchithe bonke abaphethe umhlaba bekuchitha obala uyawakha umbuso wakho Nkosi ihlalo zakho ezintsha zonke ngishidla uNkulunkulu yakazulu Nkosi uyakhelile wena ihlale esiphephile manje laba bahlupha lapha ekhaya banesibindisini angucelele baba umkhambathi namaphethelo ubukulungisele Jehova kakhulu konke enkulu oyenzile esizweni zakanyavu Nkosi okhopta labo babakhona anginandaba ke kodwa labo okhopta ngabathabani base benika inkosi incwadi bethu awusenkosi wena Jehova uzange usilahle wathi ufika ngo2018 wahlala lapha emzini wakho insukwane wathi usuku wathi ngiyaphezulu ngifuna esigodlweni sakho Nkosi uyithi Nkosi ngaqale ngathi baba uyadlala nje mhlawumbe uyaxoxa nje uthi ngithi ngiyaziba wathi uzwile indaba ezitha ngiye esigodlweni phezulu uyazenza izinto Nkosi singayinaki kanti Nkosi kwendaba oyenzayo wena yabona Nkosi uthi hayi ngiyaqinelelizwa yaphuma igijima yenza kithi yathi ayibashumayela yathi siyabonakela ukuthi baba ufuna uyaphezulu manje phela shembe wawungene khona kwamdluli empangeleni ungene ngesango okungangenwa ngalo lingena abantwana bakhona kuphela wangena Nkosi unguphombela sitima samampondo inkosi eyayihlele ehlalweni yasibuza ukuthi waphi lo muntu ongahlonipho ongena ngesango ongena abantwana bala ekhaya kuphela awuzange unake kwaze kwathiwa lolu hlanya luzwa wathi usuka Nkosi waphindwa washona kulona futhi bathi bakukhala imoto hayi ungabisaphuma wathi waqonda ngqo waphuma kulo wasuhamba Nkosi wahamba wanqamula Nkosi wabathola abantu bakho bakamajolo kwakukhona umfana wayephungaphilile wafuka wamphilisa Jehova wamthandazela wathi aphela iphalishwa waphila lo muntu wasudweba wagibela umuntu ikhambathi ngaphezulu uthoma ungaphezulu emkhambathini wasufica usayakuwa wafica abafana abekhona bebhukuda kade belusile kulabo bafana kwakhona wakamkhize wathi uzandlale bafana beza wasuthi uzange nginibhabhathiswa bafaka emanzini wababhabhathisa ungakhulumeli utho wabaxolisa wabaxutha wathi ke lalelani nohluphuka nonke uyosala bemunye base khona abantwana abazali lo umuntu wasalayo bakamkhize base khona wawudweba njalo hamba wathi mawuphezulu komkambathi usuka sechopheni ulunguza ngapha ngasemngene wasuthi ulunguza esweni wasuthi ndentaba idla abantu yini banganaka abantu kanti kuzodlula amasontshwana ukade ukhulumile abantu bakwangithi babe kubo komshumayeli namazi umshumayeli wethuthal zitsha uzalo lwakhona babe kuya ngapha ngegoli hazi noma kwasekuxatsheni noma kanjani kodwa kwaphonsa umuntu lapho lo shembe wambona wena kusasela amasonto utaphonsa wahamba wangenisa emzini wenyanga emndenini wakwaZulu angazi inkosi noma ungena emzini wakwaZulu ngoba mhlawumbe kunegazi lobukhosi ngoba ungamkeliwe ebukhosini lobukhona wangena phakathi kwalomuzi wasucela ukungena endlini yamajoka mawuphakathi kulendlu wasufushulala nathi wakusho khona Nkosi yamakhosi basonta labo bantu usungasekho kwasonta amakhosikazi khona unkosikazi wayenza yankulu emkhambathini namaphethelo wathi lapha emkhambathini uthi uNkulunkulu angayigcoba indoda angicobele lo nkosikazi uzoba umkhokheli abo umfundisi abo shumayela abe konke ngeli ilanga bathi besonta ngoba kwangafanele basonte endaweni bephakathi nomfulo emngeni
la unesiqhingi khona uhlukana uthi bese ushiya isekhe wathi ke ngoba awangifuni wonke amakhosi ngapha kwagcumisa ngapha kodwa Nkosi ngibona uwadade womabili ucubisa umbhabhazini kodwa waqala ngakithi kwanyafa. Amen. Wathi ngizosontela la isiqhingini ngoba la ayikho inkosi umngcelo wele uphela ngale komfula nale uphela ngale nizosonta la. Labo bantu Nkosi wakhuluma nganyoni ngelanga abelungu bededela idamu kuze amanzi ayisimangaliso. Next time le idedelwa bephungula amanzi. Wakhuluma isinyoni Nkosi uzohamba eDeni yehla yenyuka lenyoni ibatshela isha umzulu mina bebhizi befunda umthandazo weSabatha. Bephume nezinkatha zokotheza. Manje ke baba laba bantu ubakhululela inkosi yabo emaketengane beboshwa ukhopha. Bebekulindele Jehova ngamehla abovu. Bisho induna zenkosi zathi sibuzele kumfundisi uthuzane nobaba. Manje ke Jehova ngiyacela ukuthi umsa wakho uphinde usehlele ngoba abaphelile amandla. Nalamanje Nkosi noma sesishilo sathi uthe uJehova uxakekile bathi solungisa iyozafike. Amen. Ngoba Nkosi ukhipha inkosi emaketengane obumnyama sebemnikile ukhopha inkosi yazo wahlala ehlalweni inkosi ingesenkosi ngokwasenkantolo kodwa sathi sizwe nomndeni cha yethi la inkosi. Ngikhumbula ukuthi inkosi wafika lapha egcekeni ke wafika wahlala nje egcekeni. Wahlala nje egcekeni weza umndeni wakonkosi wabika sasathola ithuba lathi sabika wasuqeda lokho uphuma uzangisho ukuthi uzokwenzana kanti inkosi uzobamba ubukhosi. Amen. Uzathi uphuma bebeyichitha inkosi. Watshala uthando kunjalo ushembe unomoya wakhe ngisho ushembe ezoshintsha inyama utshala uthando kubantu alitshale ushembe ozohlala abe nabantu abazomthanda engasho ukuthi njengoba sakuthanda nyazi lwezulu. Ngiyabonga baba. Chitha amadimoni uwachithe shembe ngonyazi lakho lasezulwini. Wahlakaze Jehova usilekelele nathi sikwazi ukubona into obumnyama. Baba ngiyabonga bekhuluma ingane ngiyacela Nkosi ezulwini lapho Nkosi ngikhuluma kahle khona Nkosi ungithethele ukuthela umsa. Cela ukuphila Nkosi ungangisela imihla nami ngize ngifane nobaba uGcwenze. Ngiyabonga Jehova omkhulu wasemhlabeni.